مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi alina tumalabita Pak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, terkhusus sahabat kami Ustaz Asri dan juga Sohibul Bait, Sohibul Hajat tilodongengi mamagi-magi nepaturungang atenangang monroiwi ya bola angkai nakibua untuk kehidupan dunia dan sekaligus menceji leteng lalap baraka lore suri mondrina pong Allah Ta'ala mati insyaallah. Magi-magi nonroi bola na salama diberikan ketenangan dasarkan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sitonganna cara main ini adalah cara mata syakuran. Cara ma untuk bersyukur nasaba papedale na pong Allah taala ke alena Sohibul Bait wasangirona Quran itama ternyata baru dikasih masuk. Jadi insyaallah pasangi lako alena Sohibul Bait ya matu kawani kupuraki mas sempajang ngisah sempaja sunnah hajak ki don rakang kemudian baca suratul Baqarah. Ta baca suratul Baqarah wadita bagi. Jadi telengi anak ta na baca misalnya si digesok napa kita bagi itu supaya bisa selesai satu surah. Iya, cicemoh. Jadi nasabak ko bunga yonri boleh makban itu disunnahkan membacakan suratul Baqarah di pertama itu pas bunga yonri makban nih bunga iletik. Jadi itu penting. Kemudian saya ajarkan tadi ya rumah kanja ipake nasabak berdasarkan hadis sekaligus ayat Al-Quran. Ya koto tama okobolata mak beres selengi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia nagang kayar ibere selengi boleh ibere selengi ti aleta apa iya ko yero boleh mita bere selengi tanya aleta
Jadi kadaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa ta beresalangi aleta assalamu alaina. Napa ta beresalangi malaikat engkau kilala bolata. Makanya ibacai assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu berdasarkan Quran surah An-Nur. Maka dari Allah Ta'ala fa iza dahal tumbuyutakum fasallimu alayya, kau tama ko kilalan na bolamu beresalangi alemu. Jadi aku makadaki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tu beresalangi itu nasaba iya ko pa dia tu gaga benda mati. Masih kiri mana ngi? Bahkan onronge maka puja, onronge mas sempajang itu tidak pernah berhenti berzikir. Idi tomi itu maka dah mati nasabak dia nakedo. Tapi maka dia nabita tidak ada benda di muka bumi yang diciptakan oleh Allah kecuali semuanya berzikir kepada Allah. Dia gaga tu sewa-sewa namu batu masih kiri tu. Ang kasih kiri na memang tu. Olo-kolo yang kasih kiri na. Aja tak kadai di tahu idi baka tahu tak kalupa komani masih kiri. Urapi mas sampahnya dibaca subhanallah kata lupa telu ya miro nasi kiri. Iya, jadi padahal semua benda itu berzikir. Bahkan maka di Nabi tak ya kongka aga-aga pura monrui mas sampajang ya komate ko terima rani-rani itu mengilodolo ripong Allah Ta'ala. Dan itu kala menjadi saksi. Yana tu ampai ko to mas sampaja to kalete-lete. Ura ki mas sampaja perlu lete ki mas sampaja sunna. Masih ki mas sampaja sunna lete siki. Maka remaja na to kali lelele supaya mega sakbi. Mega milodongan ni makiro katana. Makanya kau tamaki beresalangi jolo semua yang ada di dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia toro ibaca nasaba ia tu jinge materu ko sibawa ki. Ia kau tamaki o kilala bolata macio to nasaba ia tu ko pole joka pada rona ia saya dari naik mobil jauh pasti kaji macio tidak mungkin tidak demi nirita. Tapi pasti yang kamacuri ki. Aya naro ko toma beresalang, ya naro tutu ipintun na jinge supaya dia na tama. Apa iya ro jinge ka de gaun ronna o komitasi e monro, ya se na wae. Tapi de gaun ronna ya kong kaju madari ko nitu monro, ya na tu na madari ka tau na lasai. Cuma idi ko na lasai ki si anggota ki. Apa tolitolono ko ro bawangnya gaga. Itu kan makiro. Ini na penipede na lasai na sawa anggota ko to ngan nahi. Apa tulina pandre na. Makanya kong kalasai ki aja talokoro. Iya. Jadi makom itu ya kong kagaga aju maraja mitap bana tulis serre bulu-bulu ko to madape angka ko tu maca itu ku itambangi. Maka dape kecaran suri made. Tabo dabani maka de ade ko meka tambang itu ko baje ya jamon langsung tatambang. Iya kong kata ko boleh na isuro made na pe itatai boleh. De na macai yo po ko tatai bawang inang kayase de tamacai na. Makon itu na mega tau na lasai. Maka dia tahu pandai teh, dia muitai suruh memang imade. Bicara jadi dimoki okoro. Maka dia mereka tu tak bangi ko bajai. Ade memang aku tukang kako tu monro lete kalau sapa onro okoro monro liang ngewe. Jadi tak podangi lete na sama tole na maka datang dia meto onro kokoi kamakiro. Yana tu ampai tahu pandai teh. Biasa kong kagaga na salipuri, aga na bacangi. Kotannya suratul Fatihah, ayat kursi. Apa ayat surayasi malam pelada. Iya ko suratul Fatihah madari mo pa makaday malampe mo pa. Aya kursi kada malampe to. Iya na tunang kasalipuri salawa. Nabaca ba mi salawa. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya ko malampe mo pero akar bani bismillahirrahmanirrahim. Tapacan dari bani bismillah. Namo cicang mi. Iya ko iya rode mo patapala iya imate bawan ni. Katudodo ko namo bismillah de tonulay. Iya. Termasuk itu kotomelo matinroy patung ka kijari bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Jadi ka 20 sindi pa 15 10 ko ajewe cicang ko posie. Iya na ror supaya de na tama kong ka apa disang makalelen na kiri tawe de na tama. Ang kagaga taw lamurang inyawa de na tama itu karena itu kunci. Ditutup pintunya. Bahkan engkau kusi di riwayat loruntu maka dia tahu pandai dan ini diamalkan para ulama. Nigi baca bismillahirrahmanirrahim. Akasiratu setiap subuh. Akasiratu to komelo imatinro. Ede gagam mandre watakaleno kilala kiburu.
Namo alati de to namelo manre. Tidak ada binatang yang mau makan jasadnya orang yang merutinkan basmalah akasiratu koile akasiratu koreweng. Namunya miro tak amalkan. Tapi aja to sita kada bismillahirrahmanirrahim akasiratu. Jadi bismillah tapatung ka bismillah ki mataru ya riyala sikiri bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim akasiratu ibaca. Ya kolatu itu tu ni Fatihah. Iya. Jadi itu pakaian atau pandrita itu pakai salama bahkan kumakan jai namo lo kolo de to namelo padiri itu tahu yang ada kalimat basmalah di dalamnya itu kuncinya. Kemudian maka da kaon ya ko tamaki iya jero to pandrita riolo si batomotota kuncinya itu padisangan na dena si rupa anak mondre mi makokwa bansanaku na apa dua telus tas itu tas si rupa mi baca. Nah sabak sibuki atau demi matoni risang. Jadi ya roto pandrita riolo nak guru ini pak disangang ilmu jinge. Masuk ke ilmu hikmah sebagian. Nak guru itu ni tasawufue, nak guru itu ni haddesae, nak guru itu ni tafsire, nak guru itu ni lontarae. Nah sabak pole eganai pak disangan na kadang angka pendapatna maka daki tidak sesuai Al-Qur'an dan hadis. Padahal dena sesuai Qur'an si bah haddesae, ini mide panidapi. Makiro, walingi contoh, magi to motot tariolo na pasangangi, ya ko makibua ko bola, aja na si lampu pintu tamae bolamu, pintu tama kelala na pakarangange, si bawa pintu kamaramu. Natengi mo pasitaru-taru, makan magay, palasate ko tu bola. Nah begitu. Magi na kada palasan, ini kadang orang tidak temukan, maka dia gagah hadesana, tania dia gagah hadesana, iko makurapahang. Iya rojinge materu makomi tu lalangnya tu nasangeta tu susate materui nanya tu jinge komi lalangnya lalo makoro iya ko lalo materu tama boleh de naleko na iya tu lasai de gagal lette ko tanya jipa lette iya na tu nakada magampan nakan nalasate nasaba magampan nola jitama makiro, yan na nakada pasiselay. Ya kok pintu tamay, usahakan pintu boleh aja nasi lempu atau pintu kamarae. Itu ilmunya orang dulu karena dia sudah mempelajari sampai ilmu jin. Jadi itu makanya sebenarnya Pak disanga makero Pak itu penting. Nah sebab ye itu dicukuki korami namanya rodeto na temma. Yan na mega makoko cede mapasala tapi makan ada gada lelena. Karena ilmu itu terbagi. Makanya nabita itu nasuruh itu pintu ko mangaribi. Sebelum maghrib ya komeni labu mata nase jangan buka pintu rumah. Tutup pintu jendela, anak-anakmu suruh masuk. Yo puidi. Napi pede melo labu mata nase napi mo masuk selfie. Samse gare. Setan. Iya. Okon itu namega nakan na pengaruh makaleleang nasabak di situ jin keluar makanya itu kumelabu matan na saya sangi tanduk setan de nawat dito masampajang onrona to ajingi masompah pak mata soem itu na sompah yaji mangolok ko niro yan atu namega na to lima maselfie na to namega seta ngecai podang ada bayi ne makoto yan atu lima selfie kumelo ilabu matan na setia cuma kali baca ya tu. Iya na tu ya tengi masampajang okoro tapi angka baca makan jalada aga apa surah wasyams wal laili kulon subrat bil falak kulon subrat minas ya kota bacamu ya pae komelo ilabu matan nasoe maka dato pandrita pada waibosie dalle mudena petu apa surah wasyams wal laili kulon subrat bil falak kulon subrat minas ya ko wasyam surah ke-91 ya ko walail surah ke-92. Kalau surat bil falak, kalau surat binas mana sa teruntuk, ya ko dia tu le runtuk capak na bana korang yang tabuka teruntuk nih. Jadi itu kuncinya. Apa mau surah? Ya ko dia tak apalah yang ngaji ki. Komelabu matan naseh, makanya di situ dilarang sholat. Tapi tatutu pintu tak, tatutu jendela tak supaya aja natama jinge. Amakiro, termasuk jangan memotong kuku di dalam kamar. Aja tak tahu bak kilala kamara apa itu jin na kanuku ya mapalah yana tu namega tau biasa denule matindro ko kamarakna yana de nasu isaliwa denule matindro ko ki kamarakna tu lima pala papena dina padahal jalan ngasewe mapalla pole lalang itu jin kuku
Oh jopo midi saya sama toba itok mi aga komani jadi nan resi sagi setan. Tapi dia toka ke kapang. Paling makanya tu komeki matoba, sebenarnya komeki matoba itu ajenne ki jolo. Salah sigilingat ya tu ko jumai ko tome matoba ko jumai matoba ki jolo napa lo cemme, mestinya lo ki jolo cemme majenne sempurna napa matoba. Supaya ia rokanuku elaga polo ko watakale dalam keadaan suci dan tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Iya, Pak Mega tu tahu matoba memang ijo napa lo dio. Tak balik. Jadi ko matoba kayak tu matoba ya so sining atau Kamis sih atau Jumat ya telu ngasewe. Jadi ko matoba kenapa di ko matoba ipamula tawi. Pak jalo napa datu lima napa macicingi napa nak lima napa lokindo lima. De nakan na tela saoli ko ya tu napake. Termasuk pano de nakan na pano. Ko yang penting makiro pak jalo datu lima macicingi nak lima napa lokindo lima. Makotoro matu kiri tapahan nih, napa ini sam? Nule 500 di meter kan ukuna na tapa napa ini sam? Itu. Kecuali kayak bercukur, makelu, makanya kau rabai. Saya dapat di kitab hikmah itu. Ya kong kan anak tabaru jaji, makanya tu kopure bunga itapa uluana 7 hari kelahiran dipotong rambutnya. Nanti matok mama keluki rutinkan setiap hari Rabu selama 40 Rabu. Iya, soraba maka deh kalau kita penjelasan atau pandita ya kau angka anak makelu araba maka dia akan bisa menjadi ulama fikih, orang ahli di bidang hukum. Iya, ya lengi kecerdasan, yufaqihu fiddin, pahangi agama. Iya. Jadi sorba. Iya. Tapi di tomato aja nah. Lama nih. Anak tanah. Iya, itu yang kongkana masih sekolah mau apa itu bagus hari Rabu. Jadi kemudian saya kembali tadi. Siaga menek macarama Kak jolo-jolo. Iya. Jadi kota makionna yaro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina alaita naruta beresal lagi wa ala ibadillahi solihin supaya ia malaikat pamasebe yang kau kilala boleh munri okoro jin itu diusir keluar. Nah sabak deni beresal lagi itu akan keluar. Yana tu nama tanna yonri boleh. Yana kata utama bolana de nak beresal lang. Magi ni baca kulu Allahu kai tambai kulu Allahu. Suruh nak kata baca kulu Allahu katallu. Namo cica mi jajito tapi makanya ko katelu supaya magai madecingi bali bolata macenne tanne idi bawang na pakai daleki pong Allah taala ya ki baca kulullah wa katelu itu nak dapat tamakan ni korak bolamu tungka mutamai pak ko to me baca 30 gesok napa tamarna de ta salai bola ya naro ni baca kulullah wa katelu pak itu setara dengan menghatamkan Al-Qur'an 1 kali. Makiro. Jadi ya miroi baca. Jadi kota maki kaya ronana takama dari macule. Ya tona tu ampai di kitabnya Imam Sarnuji maka dia to matatariolo pemali tapi engkau kita dalam kitab Ta'lim Muta'allim di Imam Sarnuji dia nawat di masering ko boleh ko wani. Iya. Nawat di masari wani. Katau tu tau liwat repana wani pinasari. Itu napeliwa masarikon ni aja magai iya na tupa de malaikat rahmat te kilalan na boleh iya na tu tomo tatadolo makada iya ko musti masariko aja mo sarilo saliwang sarilo lalasisang mo pasipulong elepi mo beng usaha katiro ropoe aja nak banyok ko boleh karopo apa non rigid tu care-carewe ko igatung isaliwa ko pure sesa aja nak beni o kon itu nama dari yang katau nakan napat diaro empat diarona langsung mati itu jin pakaian mega apa tu baine tetep papi rewe na sesa nampak bani sesana iya enang ka baine tu 5 sesa rewe ngapa tolasi sang sakadaga mana repan
Pak Rewepi na sesa iro tomato tadiolo macalada ma Pak Guru asesa ko maele murakoiwi sebelum lemah pulun ni nasabayana pura sara mamula ni jinge masu lah kada aja na macake papake muna pamuala nasabaci ko na tamay jina payala yana tu nakada pemali tu ko mangaribi pinipulu sasae makada pemali batungan na demo madosa ko mujamay tapi angka tu pangarun na matu makiro masariwan nyo ko boleh pemali nasaba napasu malaikat pamasewe madodok dale makiro ide na salah ya tu na Pak Gurunge angka mana nangka ko kita termasuk Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim angka kung kato makadadega dalele na dito na runtu itu umpe nasabayero to matotta diolo ulama non rima guru yero ulama eriolo wali non rima guru ye dio ko mani YouTube guru na pil YouTube kita na pil Facebook ya tanya na irsyadul ibad na pake tanya na riyadus solihin aga TikTok iya mani on rotona dega aga sakada aga kenri pamulan na kenri capa. Nah ini penting saya sampaikan Pak supaya ini tetap dijaga. Ya aja tak ada bida ya deh. Angka memang tu dasarna. Angka. Nggih. Padamu ya Tuhan rewe na tengi na bita tatala-tala. Angka nanre kosi di tak den na andra ala ya ro. Magi oko kamero baraka makiro maga je kong kagaga yala pada pangkay sa chidi idi na bawa ko yala mana ni tawe na di tolimon romajanya way kadala iya bawa itola makomati itu sito nga nanre iya na rotala dasar makapote gate ko lay peste mala nanre makay ka na panasesa makay ka de nanre manang ide to na ko to penrange de cede na tala jolo matu pita tambah aja tamasiri matambah daripada monro bawa ala ni tatalus saji si tengah minanre nasilakan no kuyawana ya ganna tu Pak tabayangkan ko sisa butaw na tasi saji berarti 7 kilo lebih 70 kilo lebih ya kumakumana ni rotai Pak na 200 juta penduduk na Indonesia lebih berarti lebih 70 tahun itu cece nama ini gare dia na perhitungkan kita wero. Jadi aja kadang kita kelewatan. Mako mati je pakalinongi budi. Maka gagaga yeli diga gunana. Melini guci maka raja tak 300 juta tak 200 juta dia tu nak bisa paneh. Iya. Cerek kristal iji dia tu kai pakai. Iya. Makun raya Pak Mondriolo mana wita lah dapur na makun raya sesa. Ya biasa paneu kilala dapur ngitare makoka masumana ngilayolo. Oki ruan tamu monro. Cerek kristal mapamule madani gang kamar raja dia tu kai pakai ya moro cerek kapo na tolina pakai. Sabo i cerek na la nanti lo pasai na tempele ang kamu i cerek kristal dia nak ni pakai. Ya namanya kami cawa mereka kena. Tersinggung memang ni je. Panema ko to panema ka soli yo kimana nga sange hajianu na pasoro reke nasa 10 nilo si paneke ko 20 nilo si panek dito ka na pake piri palastimo nandre ko memandre rapai pili palestina na sola na tolay hadiarinso ina iya moro makalo dega na pake degare makalelem ito makalelem itaro bawang padahal 40 so na 40 wanin na si dia gaga dia ni pake itu kala minta pertanggungjawaban di hari kemudian wajujue makoto tenang ka pakai 40 so na dia tapake man rasa gitu kutanama na itu namo bapak-bapak de kamata pake ibu 40 so na makutan na to ini mah peringat ramaya. Jadi sebenarnya dan itu akan kala menjadi saksi. Okon itu ampai tau pandritata nasuroki maka dekongka pakai baru yali langsung pakai masam pajang supaya kala bisa menjadi saksi. Iya, tak pakai masam pajang.
Aja na muro dastar ito lima igalulu iya matoy pake masusubolo iya matoy pake mabajabale matoy pake mabisapan ni matoy pake masampajang. Iya. Asa maripa jesa di ngustasi pasaba mani makoy ay ide gaga. Iya. Kato malada malisa-lisa pa makasoli na pake lo malapa sana pura malapa na lapi na pa biringi salisa pa kadikan na pake masampaja pa perlu. Sampaja sunnah napakanjagi sa lisapana sampaja paralu ya kadikangnya no namay gare iya sigilingan ni kiniloki malapa ya moro kadikangnya tapake itu iya mikologi masampaja paralu tapake rumah ballo ya pak waji no namay gare jadi ini banyak hal yang memang harus diperbaiki, Pak. Jadi rena upasangangi aja tak sering ko bola tak kawan ni. Kemudian yang kedua, jangan biarkan tempat air kosong. Iya, ya kau pakai ki bempai ro pakai bempa pakai jangan biarkan itu kosong. Ya tu kunri dale. Ya kau waju-waju pure pakai, na melomoki sesak maka na memi sesak kami memi pakai pemang. Tapi memi sesak, ya naru ya lulu ka biasana aja lalu. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Iya. Kata biasa tahu naludu wajujuna nasibana tujuh malulu kami bisa sak ko bajai. Aja. Apalagi matangangi pakai wajujuna lulukan. Ka biasa begitu. Iya. HP kabur lasu ya lulukan makoe. Kacamata ya lulukan. Oh itu menolak rezeki 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnujid. Iya na tu nak kada tomato tariolo pemali demo madosa ko jamai na sabaya ko makade pemali tidak berdosa cuma mempengaruhi kehidupan dunia na sabak dale na kunrui iya ya kepala ko pabalu-balu na patapulo sona na tola dale tu na siulat-ulat bi aja tak kada iya na tu na mega na sa dia babalu-balu ka watu na pamulana sa makamoy ka pangali magi 20 taray na din na magay pamali nulay diyan kataw siriatika tapatawi sinasalahkan nalay na salah-salah. Iya, asa pura memang iya ang kayano karwarawi balu-balu ko ay inulay dyan na baca-baca. Tahu pa akong ron. Iya, hindi, itawin na salahkan. Padahal alin na malanggar. Iya na ro makiro ye. Palay ko onra balu-balu kang aja ni tariro po ko tilala pa non rijing. Apa iya ko tau makanja to tau mapacing atin na maga si konek matoto kami matoto maka na macam ni menyama sa dingo korolo mabalanca mako nasaba de gaga jingo koro ganggu ite ko lawi na itu jing itu 5 kom itu sipana. Iya. Ini penting saya sampaikan supaya tapahin kada oh makiro pe arana larangan-larangan na tawi biasa. Iya mero ko makade biasa ti istilah teman-teman iya ko to 5 kito numu de mulai mita deceng na isami man tapatapulo to so na dali mutatola. Gitu kiro. Kemudian makade nabita la taj'al buyutakum maqabir. Nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. Aja bung pancajiki buruk longi bolam. Unriwi mas sempaja si ba mengaji. Nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. Paterangi bolam, alingi cahaya bolamu dengan bacaan Al-Quran. Mega tahu salah paham, maka dia bikiraatil Quran nasangi maka dia gatungi kaligarapi. Onrotona nagatumana mo kikorang den gani sa baca. Dito na mereka ya tidak masalah, tapi paling tidak ngaji ki. Nah, ya naro nak maka dia ngaji. Ya benar, kudu Allahu tabaca kota mak kita. Iya. Kemudian perbanyak mengamalkan surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Apalagi kong ka usaha-usaha pajoka perbanyak membaca Alam Nasrah. Kanja na sitongan na boleh ko jaji mako ireking siaga total na pembangunannya dari awal sampai akhir napatapasu 2,5%. Iya. Jadi misalnya maka ada 500 juta, tapasu ni 2,5% okoro, aja tak kada sakka akadaki untuk papas salama. Apa ya ko rumah pribadi tu dia sakka na. Ipasu mi jolo sakka na dia na pakai mak bangun kecuali biasa waktu na tapake mak bangun dia na pasu sakka na tapasui pacapurang. Nga makiro. Ya kan rumah pribadi tu dia kata sakka na pak. Tonri bola tanah mau siratu tau tonri dia tu ka sakka na. Dia ka sakka na bola pribadi itu. Kecuali pakai mengusaha.
mak buka ki toko ilalang, mak baluk-baluk. Nakan na tu sakka. Yo poko yun roy mi de, pada mi oto pribadi, tapi oto pribadi to ngang, de na to mapasilapo oto. Pada mo amas pakai perhiasan, ipakai de. Maka da namiga hapos ta si tanga kilo, na mo 5 kilo ko na dante mo ide to kasakka na. Kakamataw penrang karante na 5 kilo. Di na kan sakka. Di yang pantita pakai sosoy. Ya mi kome pilaw botingin na paipake wa de. Mancagi aset ya tu nasaba metangi itarona na iya pakena. Ya sange pariasang ya madake. Mega apa aja itu tahu lawan na napak diri calo na napake. Dito nako to penrangnya de. Jadi yero lawangnya dito nakan nesaka ko pariasan de. Kecuali ya ulawangnya yali, tapi ini akan memang ya aset, maka dia komasoli matu ulawangnya meka balu ya itu aset. Atau dipakai mengusaha itu kan namanya seka itu. Tasisa sitau ngipasu 2,5%. Iya. Kau mapabareki polena asale bersina, taleman gaji na karyawangnya sini na parokosana mapacipi, keluarkan 2,5%. Magampang ireke. Kada maji to mampasusah kan kamu pasti dah kau saya makuye. De tu lemis sangi dale tata tambah atau de ko tanya seka. De tu le. Ya ko pasti dah kami de ti sangi kada menre kada dale ko tau de. Ta coba dengar makam jasa seka ya tau ngemisa nasi di juta. Tareke ngi tau pe mana menre 2 juta berarti 100% dale ta menre. Ya ko pasti dah kakade na cocok. Apa idi minonroi meki pasu ime ka maseke-seke kita pasu cedek. Makiro, yo ko saka de kaga ya sak ko ngalatal meto maka 2,5. Selesai. Dia nak ditawari. Jadi ya komeki misalnya dale tamendre. Enang kata makam jasa kakadala tahun dulu 2 juta saka ku ya tahun 5 juta berarti 300%, me 300% dale tamendre. Pak mega tahu mega gagana mega tu indran na. Ina tu ampai indran ni deni saka ki. Makiro pak tanai di punna. Itu pahangnya. Jadi iya tu agama yang makanya rekenna pak. Mega tahu makana menrek dalek ku madari mega misusana. Pak mega tu indran na. Iyo pokok saka ka mapacing. Jadi makiro itu nak ada saka wakka dega ga tahu mapasu saka de nenrek orang perana. Ya ko sekke erakka. Cawe ka memat tu. Jadi ya moro jolo imon ribi pasti dakah. Ya nasu na saka tatapakan jaki rekenero. Ya nasu na ya tu salama ni. Ya tu pasti dakai patambah-tambah mani. Iya moro sakai jolo tapakan jaki. Paneng itawe 5% apa galu tadahu anu kwe galu ledeng yung kosoki 5%. Tatimba bani siya ga kilo. Pak mega to tu patimba na kurangi aga sesa. Ukuro kampu kumako sesa dito nano ko pendra. Iya. Tatimbangin apa ti sa kadose ko. Itapaso 5% na magampang mo ti reken. Kabasnas tabawelo basnas. Atau kung kakaluarga ta makruwing kamalada kasi malada buti na mandaride na lolongang yan alo tali. Tabantoy. Apa iya na makanja mo saka na tayo pa de na masolang agagana na po nga latala jagayang. Iya mito ko de tapaso saka na yan kana tu pasi nga aga balao. Na tu ampay madari balao latu pipitawe na pagili na capuri maka na maga je si kuya tunan re balao na de paso saka na. Iwat na natana na sangan nanutam itu puang pasalama ipo sisa na nadupa dia na kalang kalinga dia na kalingaray po ang alataala. Palay ko na parikanto ni Baynele ji patumasu. Ayo ko na paidompe galu na bapa na. Ibajayli galu na bapa na. Ako mapa darosi tapagalu na mak na. Jadi lele mato tu makun re sesa. Dari marajaya wa kuiloy na pura natama kanto na marajing. Tapi ako mite makun re na kui kesalahan na kedua misi tahu. Ya ko malapa itawe. Nangakui kesalahan na tu. Ya na pura malapa pa tak ada pogi kak kasih pa. Iya tu mengaku aku tu. Tapi ako pura itu dia memang mengaku. Asal leparan itu mana mengaku makun re salah. Kemudian saya juga wasiatkan makada jangan tinggalkan. Itu di makun reye mestinya kan begini. Kita punya di dalam kamar itu juga tempat sholat khusus ya semihrab aki buaki.
Kanjala da tu kumalo sa ginagina mo kamarae okoro alaki sujadang. Tataro koro tapat tatai nampak tatutup. Ditutup supaya tidak kelihatan kalau ini. Kumiki masampajang okoni rotama. Selalu masuk di situ sholat sunnah situ masuk. Magai barakahnya itu doa mudah dijabah. Aja tu kali telete makai gatau kumi masampajang kudin aku berdiri dalam masjid lalu aku sadar kamar aku sadar kamar aku sadar. Kalau aku mau rina WC, kalau kita mau lari sila ko sa din rosbang desa kada kinri may masampajang. Padahal WC naki buah 50 juta non rimi jambang. Maka soli ang kosok na non rimi buang kotoran, tapi dia gaga non rimi berdua-duaan dengan Allah. Mestinya ka onroto tataro taki buah hanya berhadapan langsung dengan Allah supaya ibadah mudah diijabah doa-doa kita. Itu pokok. Kung ka masalah tatama ni okoro milodong. Tapi itu ko padong apa matanga proses na. Pa itu padong nga di na langsung ilapor napay na chata malaikat. Palagi ko yoro hadese maka da so kami si tinilapor man rasa ki. Macan ringi laki ta so satu de patu nilapor gang ka kami si. Pensa hatu botti na de panatan lapor. Tuli to manoko na magi ji pong ide na tarimi padong ko maka de malaikat na de pa ji ulapor kami si kulo malapor. Ina tu nama kay gato milo so sini milo sa peda salasa milo motor araba milo auto mapat di ulu malaikat kan aga ji tu milo. Ade pa ulapor na barubas si. Yan na tu ampay makanya ako to masampaja sunna ya ko sampajang si pak bicara langsung isi bapong Allah Taala. O ko ni suju pa capurang ilaw kong kaagaga. Itu tembus. Sebab Nabi ta makada onron na atay si babo pun na macawe ya ko suju. Aja tapal lapalang ya kong ka lakay ta pajo kamaga lakay ta masalah o ko ni romilo do. Yemi tu guna na sampajangi komunikasi langsung apa ko malaikat kami si pinalapor. Kadi malaikat sabar aku. Sebab dia pun lapor, iyo po ko isampajang itannya urusan na malaikat maka na malaikat iko na si urus si bapong mo. Yan na tu ampay ko sampaja langsung. Iko suju ki ato ati na tapake kung kasusata. Tapi tapakanya kiti bate tak milodo pa. Mega to salah-salah bate na milodo. Suju na sawe pun kajiro lakay ko pa jokala da tapon rong nga boleh aja nakajok-kajok na kan nastaro lakay na. Pa idi mato makada aja nakajok-kajok ka. Pakanya-kanya ki bate tak milodo salah-salah kamay. Kata itu biasa na sengaja tali taro-taro tapo ko do pole sapi baitullah salah-salah itu pak dongan. Ya na pole na umrah maka di malakul maut angat tano. Pole no karawai baitullah. Akadaki epot talenga dalle na wadinga siarai wiki buruk na nabi tas Masjidil Haram aja tak ada aja tali taro-taro tako do pole sapi. Ya na pole mati ni na sabali na mato makada. Jadi pakanya ki jadi ko tumilodo tapak pakanya-kanya ki jo kada dito karena salah-salah. Akhirnya jadi doa itu langsung. Tapi toati na tapake ko lalas sampajang aja ni pala-pala. Iya, toati na pake. Ko lalangatita na sabade na rusak sampajangi ko kita lalangati. Ya mi ko pala-palang yan kataw pandita makada din na cocok. Iya, jadi makiro. Iya aja na ko ni sampajangi aja na talo ka sandro-sandro. Makutanangin ko sa Andre palagi kung kataw biasa makanya na usap pa po ima ang kamugi po ima apa deti ubarani mani pa karena imam itu diutus memang khusus di kampung pangulo na mi matuto kampung ima tay di ustaz si mako palinga taci ca sitaw kung katoy ima tak malak da tajagay maka gitu netimang jama-jama mate pak mate pinapagkatolay ya ko kapala desa na pesitaw majaba maka din ka mesil ya ko imak dega melo maju kasi dia isoro ciasi pak makaraji jamana mapamulay taw madang ay alina mana muloy pak mega tu to ko mapamadangi sandro minoli na ya ko sandro tu talumi na tapu ya ko tanya gesa-gesang anak wali wariala ya mitu talue ana ini gare na ya mitu magi na malas sama ko na sa iya gesa-gesang ari makadai anak wali mula sa iko. Iya, palai ko tau madang, soro-soro tu jo tangay mako na saing kaji na tajang ni. Kana sandro makoro loni tato macaneri na saing. Anak na natajam, maka day tau na saing ta dampangi pu sandro. De pa tu na pura mabay ni. Gaga. Jadi pui matoli nesang, maka day ko tau madam makoy wacangi surayasi. Iya ko masesay denu lekedo-kedo pada ko pusay bacakan surat Baraah.
Iya, ya ko surah Yasin ilada, ibada baca peringkalingai. Ya ko surah Baraa, ya dia susah deh. Mas saumi supaya ruhnya itu ditanamkan kemudian dicabut. Makiro, iku bacangi surah Yasin, ya ko lasa pacapurang, mudah kangi mate, ya ko tania manci pak burai. Pak mega tu nasayu bacangi Yasin, mati matu. Tania pak bunuh tau ya tu surah Yasin. Iya. Itu penting saya sampaikan. Makanya aja tak pakai imat tak milau doang alena ta surah pak pasti masam pajak. Mega tahu tania tahu masam pajak 05 baca dong. Iya. Iko mak baca pu imat toli. Mak baca mo jeta kodi? Mak baca mo pa? Baca do salama, baca do wariala. Iya ko baca do wariala pak doang lo ko tahu matewe. Maka daniga na ustaz, di manibawa. Maka daki sininna Indo ambo ku kumate dua ni Indo ambo ku nania sininna para leluhurku sininna tau mateku macu mana ni tu nenek talayase aja tak ada yamanang pu satu pu imang iya pamega tu tau nasa baca wariala ni kan nasa yamanang pu sanimang ni kan tu makanya itapu ila hadratin nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila iya tu dua tu bahasana angka makada ila ruhi angka makada ila arwah iya ko makada arwah berarti tomate iya ko makada ila ruh wadi tau tuo nah paham ya iya ko makada ila ruh namo tuo wadi tu kiringang iya ko makada ila arwahi berarti tomate ya tu maka makada ki alam arwah. Maka ada tu kau, ya kau tahu mati kiri ngapat ya bacaan ni. Bacain kulon surabil palak kulon surabinas kulon Allahu napa ayat kursi napa tilodo ngasalama selesai. Ya kau baca doa salama tatanaiwi dalam rangka aga syukuran pindah rumah tilodo ngi asalama kamun ribolana. Ya kau oto malioto baru tilodo ngi napaki oto na salama. Makom itu, ya tu baca doa salama bahaya kau dinirisam. Ajak kamang kanilau milau yoto na sapeda milau ani. Nge, baca dato mate makoto, wariala makoto. Ajak kamang makada baca dong oh, nagandrusu makada maleka ini gaji tumbawa. Di pamupodangi makada niga yang teraka ko. Jadi mesti aku tanan niga sana. Napi pasiacur. Makanya ko baca daw wariala kedua orang tua dan para leluhur. Ya ko yawai anak-anak dan keturunanku. Aja na cidimi. Aja na cidimi ya. Maka ada anakku, lakaiku, betapona. Makanya Nabi itu berdoa anak-anak dan keturunanku. Jadi nailau doa ngilayawa. Supaya dia na beta. Dia toga aja apa ta beta. Tapi angka dua telu kita lau baca maka dia tu anak-anak dia na mabela puluh posipa na ambon. Ya ko makiro batu tanana tulinan na kita matot tanamona tamatunan na kitoki maka bala itu napasiwala ko ngala taala demi napasilenar iya ko makanja mo ibate tamatumali loko tomatot ta makanja ahla taloko tomatot ta napakarlab dito ki anak makutiha yang makana mapi ya anak kustas dewa koro ko ambo ko indo ko mapi na kung kay podangin na madari bega bicarana oh makun ray nun ray to bayne ya ko makabila kay na may kapasuron nakakanga jo laka kude pa namate lampu laca jo lo tagay katijan dele pentatu tu oh mega to bicara anak na to klasuro iya polo ko ito iya yan ang kamakunray laikab bio ko lakay na napay po bapasor kakanga jo laka kupat de ngi lampu laca itanga de gaga may ga bicara anak na tumatukong ka iya makotiha iya to situ ko matangay mabicara 5 tahun ni demo pa ni sama bicara to 5 karami amma apa tahu cakaru duyet iya makotiha iya na cakaru du na berhubungan na tako monro iya tu metta na pa mabicara bijay tu iya na tu na suray na bita ma jenne sebelum berhubungan makotiha angka pa tu bahaya pak narekopure man nipi berhubungan na tako berhubungan iya na tu nakan na penyakit ayam anak esek manukam peluk itu jadi makanya larangan aja ta berhubungan ko maliwasang ni nasaba makutu tu anak ta iya ko masolada ki pala satu mambatu topi makanya dalam kondisi karena itu ibadah
Iya, jadi itu persiapan memang makoti aja. Makanya dalam Islam ini luar biasa, Pak. Di dalam ilmu-ilmu hikmah itu penting. Kemudian usahakan tapakan jaki pas sidak kata usahakan kong kana bola yonroi makoy minimal 7.000 setiap hari sedekah. Itu patolak. Kalau tahu pandrita maka ada 70 sabu koyak ndak usah, cukup 7.000. Aja nak kurap itu sabu ta sedekah. Sesok. Usahakan ngiro sedekah subuh. Ya ko 10 sabu sesok. Napa tabawa gilo masigi tabawa gilo panti suhang tabawa gilo ko tapasipulong ngiro. Setiap hari sedekah ki tanya kang patolak bala. Iya, tanya kang. Ya ko detulay 2 sabu na. Yang penting setiap subuh aja to sita pasipulungi. Maka dah setiap tanggal 1 100.000 si 100 sabu tapi cica misulang rogi ki pak iya malaikat itu ya minilau do ko masih dekat ki ako deta sidaka de nilau do ya ko tak beda ngi 100 sabu nilau do ngi maka dai malaikat ko pura si nilau do istirahat ki ulah pe ma pasi nilau do ngi iyo puko sosoi sosoki nilau do ngi ya natuna kada nabi ta amala kami na puji po ngala taala iya man nanungang wa in qalla namo cedek ni yang penting mananung. Karena yang kau butuhkan doanya malaikat. Palai ko subuh, tanya subuh. Ya tamelo lo masih masa baca subuh, asidakan ni atau oke masih eta sidakan. Karena Allah pokoknya tapatamay, napatatokan ngati, walay papas salama pun lino akhirat. Pako baniro, maka gampang aja nama Allahumma sholli ala sayyidina. Makala ndak mana galeko-leko. Iya. Ya langsung bawan nah. Kan kayasan niat karena Allah, tapi ada doa, agak doa ta masih dekat. Ilo doni, pun, wali papakai untuk papa selama anak orang keluargaku lino akhir. Selesai. Apa kawan itu? Aja na karena Allah, Pak. Mega to je to masumba ya ko si di juta asana na patama, ya ko 5 sabu karena Allah. Maka na sempo na balukang ipong Allah Taala. Ya ko 5 sabu di na pong Allah Taala na pinangkurang. Ya ko si rati sabu ale na. Jadi tapi dito na ko to penrangnya di. Jadi dengar kita di dalam tasawuf itu diajarkan betul bu. Mana saja karena Allah mau pakai ko 5 sabu 10 sabu nape ko si di juta sabu patama. Mestinya itu si di juta karena Allah ya ko 5 sabu sabu patama. Kadang kela seke 5 sabu mina dere. Ya ko 5 sabu karena Allah pace runtukan. Dito na ka to penrangnya di. Si jana lebih macam ramai. Kemudian saya wasiatkan tapakan jaki asia mama kata. Aja tasi salah. Apalagi ini kan bulan Syawal sesudah Lebaran. Yang kedua amalan aku puasa sunnah. Tentu nikah apa puasa sunnah tak? Tapi ya ko ya. Depa. Oh iya, pasang ibu iya ko sawali namo tu puasa qada mani. Jabana tanya kang puasa sawal. Puasa kada pasel puasa perlu macio to itu puasa sawal tak. Nah sabak makadami hadisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal, mapuasa anang ngasona o ko ulas sawal. Jadi namo mapuasa kada ki ko kumi ulas sawal nadapi anang ngasona itu sudah terpenuhi. Tapahan nih. Itu ulama Syafi'iyah itu mazhab Syafi'i itu jumhur ulama sudah mengatakan aja bana tanyakan puasa sawal tanyakan bani puasa kada kecuali laki-laki nasabah deto ka puasa kada na kapan pa deto na kan lampu merah iya maka daw na puasa sunnah mo cocok ni de na marigaga ya ko deta jamay rogi mi tapi maka de na bitta. Siapa yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu seakan-akan berpuasa 1 tahun. Mega tahu salah paham. Nasa ngiron nang yasona pada kusitaungi tania. Ramalangi tambay an nang yasona magay nasaba tasi dia puasa 10 tu nilai na. Maka dia manja bil hasanati palahu asuram salihah. Ya kopigau koci di decingi kali 10. Makanya 30 hari puasa Ramadan kali 10 mancanya 300.
Anna ngasona ulas Syawal ikali 10 60 na 360 as-sola lan na si taungi. Makiro tapahan ni. Makada 20 apa miya asera puasa kustas. At tunaramala din na 30. Yan na tunang kataw pandita pahadesa makada iya kukurangi puasa aja na to manre na to lomalepa. Itu terhitung 1 hari puasa. Makanya ko Idul Adha deto manre na to lomalepa. Nah sabak kita sebenarnya puasa 8, 9, 10 Zulhijjah. Iya ko ganai puasa manre ki na lomalepa. Karena tidak makan sebelum lebaran itu dihitung 1 hari puasa menurut ulama hadis. Tapi ya kalau ulama fikih selamanya Idul Fitri makan dulu baru pergi lebaran. Idul Adha disunnahkan tidak makan kemudian lebaran. Makiro. Tapi kalau ulama hadis tidak. Sebab maka dia tidak makan itu setara dengan 1 puasa. Tapi aja tak puasa materu. Boleh ki malam Pak Andre ini itu terhitung 1 hari. Tapahan jadi saya kok nirok apa? Menyaman ni tidit tu dah minta kena tambah. Tadi 10 di sini. Kemudian penutup saya ingin sampaikan karena tadi saya diminta baca doa. Bapak Ibu sekalian, penting sampaikan ini apa agak-agak kan ini bulan Syawal. Tahu sa kangi angka kamamu pabosi tadapi. Kubosi ulang ngapa bulan April ini, bulan Nisan kata Rasulullah. Pati langsung iway pole langi. Aja no ko capak na singetala. Sapaki bakoro atau ember yang besar, ya kode na baru pura nita pake tabukui kanto plastik, na patapati langsung pole langi. Tadoangi roe. Age bacangi suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, ayat kursi. Akapitu pulo manang ibaca. Aga gunana yanang katau pakai puramak bayi na dega wijana surin minum itu. Pitu ngeso. Setiap pagi dan sore. Insya Allah dikasih isyarat langsung itu. Ya konita ya lena matampu na patadeng berarti dia memetoga aga keturunannya. Tapi ya kona polei anak-anak bicu nite ko anak arwane polei suruh piara anak arwane napa ya le keturunan. Ya kona ite ele na manipi renreng anak makunrei suruh piara anak makunrei napa ya le keturunan. Kecuali manipi nya tampu atau menggendong anak kemudian hilang berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Ya ko angka lasatta modot toro epusato detis sangi macane ni makbura detis sing kadaga pak burana tinungi ya wa epitung ngeson. Setiap maghrib namo sitago si bawa subuh, si bawa sore atau malam dengan pagi. Namo sitago mitino. Itu akan diberi petunjuk. Layalengi tulalan nipi maka dayawad di burayla samu atau akwawad di mupaki. Itu. Ya kung kataw ang kainran na denu lewajai angka sampajan na ya ulang iya sa sampajan sunna utakay. Tasuroy mas sampajan mo ko ulang ulas sawal to mi bawang. Jadi puasanya puasa sunnah Syawal, puasa sunnah angka to sampajan na. Sampajan na ulas sawal asana salat sunnah utaka arwa rakanna. Tak 2 rakaci diberi selang tapi kulallahu baca pengupuna akka 15 si rakangi. Itu dikerjakan selama 8 rakaat selama bulan Syawal. Ya kode tulay namo cicam ni si minggu. Ya kode tulay namo cicam ni. Tapi ia sampajangi kota jamai apa padilana. Nomor si di kongkain rata insyaallah. Itu akan terlunasi. Yang kedua ia kongkala satta detis sanyaga Pak Burana ini juga. Kemudian yang ketiga, ya kong tahu Denis sama bicara suruh amalkan ini. Kemudian yang keempat, ini sholat sunnah utaka, ya kong tahu melolos sompa, tasuri jamai anak Pak Joka. Insya Allah berhasil kok asaperan. Itu kuncinya. Ini namanya sholat sunnah utaka. Jadi itu sholat sunnah di bulan Syawal. Itu ada di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, mamagi-magi napa barakai Allah Ta'ala. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila khatratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisni sari'an bi'izzati agisna sari'an bi'izzati agisna sari'an bi'izzati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahi ma sya'allahu la ya'ti bil khairi illa Allah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi zahara zirrullah. Bismillahi ja'a nasrullah. Bismillahi ata amrullah. Bismillahi barazat gharatullah. Bismillahi tammat kalimatullah. Bismillahi rakabat khayalullah. Bismillahi intasarat junudullah. Bismillahi ja'at rijalullah. Bismillahil ma'atu ayatullah. Bismillahi nahnu fi imanillah. Bismillahi alaina sitrullah. Bismillahi khawlana hisnullah. Bismillahi fawqana hibzullah. Bismillahi yahrusuna hizbullah. Bismillahi dahalna fi sahati ila la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa lil jannati darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.